Hadin ka jing ino kam jong ki shispa arpongat tam ki nong kersian bat ki nong kit kam keseng United Democratic Party Haribhoi District henin kesngi ki nong yalam jong ke keseng Haribhoi District ki bakentup ya uba don bok komdej ubri presiden ke parti Haribhoi bat uba don kupar sumer ubri working president habe keren bat kilat pathai kubor ki laong bakin sakmi benya bha lagi ta ki shispa arpongot ki bakam yelade ba ki de ki bala mino na keseng UDP ki de shishan em ki brio jong ke parti UDP bat ongru bahadu katno ketikna kimla banong namar yo kita ki badon kerteng ha kata ketup jong ki shispa arpongot ki tip ne em ba kadon ka kerteng jong ki Ulapan pauru ahba ki ino kam kinong kersian na ke parti kadon hi ke jingkta henry kum ke parti kimla banong hadu kano ka kta namarkan don bet ke jingrung bat ke jingmi jong kinong kersian jong gino ki political party bat kermen ba ke jingnang wan penyaso jong kinong kersian na ki wai ki parti sya ke parti UDP kan nang nyai biteng nang ne syakaman mi jong kita sispa arpu don sisane kim don ya kata yet to be dan verify kita namar balai namar ba ka kerteng ka don Ray lagi kita try bedon kerting kitip ni kim tip ya kata ngimla bedon. Di ngimpat lah ban persisai kata ngin sa budin ngin sa pek pade kino ki bolong sisa ki bom long sisa. Den ray kar kom perkat pade nak menta kana po hadin bekila mi kini ki ai. Kabade ban jakan jabet pinam la bedon mo. Nginam la ban kano ya noi no ru mo. Nginam krani kano kuno ke ba ban yalam dia kata ka mo ke ban kata ya ka sentimen jong no kaban penmong kaban pensusi yano hino nginam kreni kita kintin ban ngim subli ban kren ban penpau ikung kitigi ngrai tang ba kadika ka duty jong kanika kamaram juga parti jing ne banang ne shakmat ngihapan ya gear up kan ya kan ngihapan perkat thamai ni ya trace nang ni trace tham na kamta kane ban ngidan kala wei ba ka don ki ba ong hang to ki ong ba kanong po kanom la ban penmi UMLA ba job who knows Pinam lah ban tip ban predict lupa ya ka future. Kalau menolak les arajar arfulai, kandidat jong UDP na deng po, deng MLA jong ka neng po konstitusi mana bala ban ong kata. Kandon kecing kata. Dan ringim lah ban ong. Haduk anu kan kata, kumno kan kata. Namar kum ka parti pade, namar kecing rung ya mi kadang. Fi hangno no kecil dempat kani kam dei ge ka jingja ke badang long thamai. Kabakhala kabampat juja hakano kono ka political party lani wat haka jinde bat kanika dong ka thangri bhoi jingi hangne rude di kata ka shom haka jing ye jingi bre hangrei haka jing suthu jingi pade ka kam dan setia hukum kata hangrei phimla pat ban ong ba ka haka election phimla no kongres rona hau khat khnais pa ka haune arajar khat lai yele ek election MLA im chamjau nakana po kusi naka parti UDP ndai ho arajar khat sampan kongres rona kala job kung ka MDC naka nong po konsensi bat kum juro iba don sumeri don hangne ho arajar khat lai yele khat lai yele MLA i tham job ndai ho arajar khat sau yele eka naka tiket UDP na kum sini konsensi i job bari long kum MDC ban ong e ba ka parti UDP kampat don yau nong mi khmat lada kreni keripoi lewat mangaro wa arajar pra ngajok kum MLA naga tiket UDP tiba ike mulong ru mo kaknas pak khandai pra ijok naga UDP naga nega umroi konsensi nang tai majidi rembai arajar pra ijok kum MLA naga tiket UDP jongka jirang konsensi mo tingi lain ngijok hak arajar pra kum ki MLA naga tiket UDP ba naga arajar kendai lele piniin ba baro sautli ki konsensi pinong ya ka umroi ru mo job ba Hector Morwin sorry kani Fabian udah sorry ha job ba Fabian Londo naga mahuti job ba hotel Pamsyong nanta naga nompo job Dr. Bom mo yung Dr. Celestin mo Londo ba naga jirang job ba artis rani ki job ina ka tiket jongka UDP haboro sautli ki konsensi bat ka ngisyo bat penpau jing sungu kan ai kuble gerpang ya ki paiba nang sinong jong dari District kilai ai ya kata ka jing kersian daga bakisenya ba ka parti UDP ka don sisa ya kata kalawei nadu ki korban ai ki sekri dan yang kata geri bagi jamin ro hendak jingkau ki don parti imdon emeli imdon bisi but still ki brio ki nangwan johan sika parti ni ki bakar ngalawai ka parti ni
To, piong itu jimi kelengot ka kata ni ka parti. Hak jing siam jonga kanong kata. Mamar ngitet ki pai ba ki bisyar kata. Mamar ki bat kapus be. Ha parti ki kwa kapus ke bahe. Hari ka kambat kamblong ka ba ya hak dur ba ka parti. Ka kam ka kita galong persya ka parti. Ladang ipai ada ka pra. Untuk pro balong bat pus bahe apa ka hak parti. Tabangan ang kelong meeting hawe ke cingalang jonga parti. Tak bawa kita mahmat duk jangan parti jongi udan beruni emeli pemerintah pun sini. Dikum nak nong kita ke parti. I do not see but it will affect ya ke parti. We have good prospect. Kajimi ke jongki kalau play ke jinghang ya kiwei ke bandung. Maki dong ki beri ki ba. Don siam siapa ke ke parti. Maki don ke kalewa ba to be elected hila ban job tu. Hana ina man hidang ka tu ni ki hiding pingkiam. Tinggi ngena perhat bangin syokos ngin set ngindon ke board disciplinary committee ban take up iki hari ya bangi perhat di persen barang ba district yang nah ngindon ka hari makipat ada ploy no ban ya ada kata tekala pun suk ngi ba ka jingni jogni lain wan ka pleasing kang ya ki bre ki bandung sa party ji tingam pa man ong iti mudo bandung no ka jingkan ka ya imsyam na sung thai mo presiden rural niya sikuman nilai selok biki perlok ki badon sya ka prospek menjawab nilai selok bagi but hopefully mo mulai beron kisah pau yang kita mesti ni mentang muka mendisclose ni penbatai lagi boleh ke polisi ke strategi juga parti ada ngidon kum ke parti ngidon lagi strategi apa district ini on dan kum ke strategi juga parti baru jadi jalan ngidon ke district ngidon lah ke jong ke but rekam ke jong tinggal i ba arpo pula kan history lesi ka jalan ini ba barosan ngot ngila banjot fi hak jadi berkini ke design jongki nengalam juga UDP kumakapau kalong kidan lain WUDU ba Subar Square WUDU presiden jongka youth wing jongka Ribuan District UDP nang dan Soba Lawrence Nurung WUDU Gerstri jongka District UDP bat kumjuro bat iba Renal Karkundi ulung ku Vice President juga UDP di bawah district di kita ni segwi ru kibaya bandra pelang hang tu ya kebagi melak ban penting kena akan kom kidai mano nomor ba hadu kan no kolong ke ba shisha ni ke bom shisha kidai ke balong genuine ni ke bom dei ya kita ngimpat lah pedang ikan dan rei komakapau harga syai bangila nong di laut kita tigila rizai kamde ke bagi le narut nakia lagi apa lawan summit lagi jangka connection ke joki ada keti jangka kompres dan jangka district UDP jangka ribuan district kalau dia ni kita menemukan di kajingni jongki kajulong himo kumki parlok ki balaya trela ki balai dan lang dekat bat ke parti kumki paranong tre ke parti hidon gaya ke snow problem ni dah parlok dan cing snow te nama ngia pura ngia teli ngia long kawe ngia treya kawe ka kata ka common cost yang kari bagi cek itu kum ki beriu ki baterai hak ka parti ber ka purpose yang kata ki motif yang ka kalong ban ai ki syukri ban tre na kam ta ki jim yang ka dong ka thain kari bagi cek itu kam ta me na kam ta ka dong ri boy kum ba ka pau itu kum ki no kit kam ki no tre parti itu